Okay, dati na po iti may kalua pa sa iti programa ng Paluan. Adda kami Karuba, and you are still with your Manong June Seriales together with. And of course, John Mark Pastor. Apo talaga mga full energy katata third pa. Yes, of course. Namula nga po hatching ka lang hatching. Ngarot may isang kasunata po iti. Ipaay mi kadagiti so amin na po nga lalaki nga hanggang napagkasatan iti. Masakbayan nga nawaduwat nga kunata. Bawal mining Karuba. Motor ti mabalin mo aluganan at dadarumo at dataranat at dabatit at dadamulag at danabuntog at danapartak at daken ka namang pairiyag An-anuan ta TMX no kutaramay kumugtermet Doraw sir pabaraem pa'y samtum masakayan An-anuem tatakal abig baik matangan kan ngagay kayang kaslama sepak pa'y tasalang Sumaltakan dito'y bagik Iskuter lang talagbasik Lalaing entiyag kapet Idanon katinggat langit Mapnek kalakit nga agsakay Tanong maflat ay kat pumpak Payuray scooter nagsileng Ken nagtibay Scooter tar uray kala Agtigar-tigar gar uray bating Ay anyan anak tegar Entan nagpatiwar-war Scooter tar uray kala Agtigar-tigar gar uray bating Ay anyan anak tegar Entan nagpatiwar-war TMX nukuk taramay kumuktarna Luraw sar pabaraem pa'y samtum masakayan An-anuem tay dakal abig baik matangan kan ngagay kayang kaslama sepak pa'y taselang sigamat Sumaltakan dito'y bagik Scooter lang talagbasit Lalaing entiyag kapet Idanong katingkat langit Mapnek kalakit nga agsakay Tanong maflat ay kat mumbak Payuray scooter nagsileng Ken nagtibay Scooter tar uray kala Agtigar-tigar gar uray bating Ay anyan anak tegar Intan nagpatiwar-war Scooter tar uray kala Agtigar-tigar gar uray bating Ay anyan anak tegar Intan nagpatiwar-war Scooter tar uray kala Agtigar-tigar gar uray bating Ay anyan anak tegar Intan nagpatiwar-war Scooter tar uray kala Agtigar-tigar gar uray bating Ay anyan anak tegar Intan nagpatiwar-war Datang ko tapos isunatan na po Scooter ang masarakan na po sa Jaya Spotify kan iTunes nalaka lang 35 pesos lang din may isa di ka mo no na manong dolyaris mo no gumatang kay iTunes sita po Hawaii kat as part of your support to the 4-decade duo Apo ken Sonata Ilocano ay kat ag-download kayo mga katikilisan Sonata may sabi Apo nga Sonata Naganasan na biyag musika ading tay mabuy-buya Dagos sa mabang aran kaunggan day tirig nga minta-pintas mo awan pang ipadaan isog mang kayaw day to'y marik-rik na day ta nga is-isem mo ay pudno ang
makabiyag kaslali mo takalid mo ako rusunada takutis mo kasla porselan at pangyari ka sikat sabong murmuray na ito'y mata nagpintas kanuading aglalo musikat unis-isen nagpintas kanuading ipatay ko taapak tingin nga isen apos ang mapukpukaw tayo doon kalagitikas kasaran talaga mga kasauna iti wanaswas lagi di babagat nagpintas kan ading nagdanasan na biyag musika ading tay mabuy-buyag dagos sa mabang aran kaunggan day tuirik na nga minta-pintas mo awan pang ipadaan isut mong kayaw day tuy marik-rik na day tanga is-isem mo ay pudno makabiyag kaslalin unuta kalid mo ako rusunada takutis mo kasla porselan at pangyari ka sikat sabong murmuray na ito'y mata nagpintas kanuading aglalo musikat unis-isen nagpintas kanuading ipatay ko taapak pingin nga isen nagpintas kanuading aglalo musikat unis-isen nagpintas kanuading ipatay ko taapak pingin nga isen nagpintas kanuading nagwapo akmat aglalo musikat unis-isen nagpintas kanuading ipatay ko taapak pingin nga isen at this point of time, ladies and gentlemen, ket sapsapaim iti ag-break ta no at atidog apo iti last part iti programa mi. Ngarod, agsubli kami kalpasan iti sumagmuno lang apo nga palagi.